Hello, people. Na happy Sunday. How na day? Also, na dey enjoy na weekend. I greet everybody from Untouchable Mama. Mona no vex, so I dey do something with one hand, okay? So I go still dey talk to una. Make we talk about this. This thing where it dey social media, you are free to talk about it. Now they carry am come. Abi, more than no vex, I dey do something. I will use one hand take dey do something. I will still dey talk to una. Hey, I will speak Benin o. I will still speak broken. Make we talk about this Oriomo Ebungbe. Everywhere they smell. Where? Everywhere they smell. Everywhere is smelling. Young girl in Taiwan. More I get key. This thing where I want to talk so, not because of say this if you insult your head. Not because of say insult your head. No, not because of that one. Not because of that one. But if we more I get picky we not the shame. They know they send a market. I get a message. If you send a message, help. I'll see I don't know if we more. I get ki we more jive no more. No more. Ave dogbonoje. Ave another guy. Can you imagine? Oh Jesus Christ! If I dey think the thing they shock me for heads. It go they shock me. Oh me what kind? Go they do me what kind? A lady of 40 something years. Oh we don't put it more but my salary on him. But my salary because they talk and say fool at 40 is fool forever. Fool at 40 is fool forever. Woman you want a 40, you want there. Can you imagine? The one where they pay me for inside, go they pick and they talk. They use pikin take this one. Now you want mono be ya have bo. Or ya mo bugbe bonu tie no wo ya mwen. But we don't time away now because the money man get one. You be bad egg. Una know say I know the cause. But this thing whether this girl do, and you know why we need. And you know why we need. I'm on the way beer. I'm not being your man ballowe. Who dare yeke? Where dare yeke? Nema we no need to curse you. Unu weni nu ya vembo. I'm on the way beer. Ude ekia. Inia na ya vembo. I'm on the way beer. Eriaju we ya vembo. Eriaju we ya vembo. Do rije dan. E money ma choose rije no bien. Ereni ya na adi agbon. If you not see person way before you go talk, you go to say I go swear. Who want woman? Oh, yeah, bon, no. Oh, hanty about you when you have or you want not be a vembo. No, we are boy. Yeah, why when you Ari go manage or social media or your my boy. Boy, if no do we be a canny yati, yari. Because you might get one. Why if why you're social media, yeah, but boy, away, yeah, yeah, happy way. When I'm not vexed, I just speak my Benin because now Benin, I did get be. So me, I talk to them. Me, I bring back him. Why the name social media, yeah, but where you're boy, away. Yeah, my come on, yeah, bag be where. Who need a daughter no bow. You need to go to somewhere. Huh? Oh, see, I'm a doctor. Yeah, but boy, away. Yeah, but boy, away. You can't go everyone naked or feel no any gaining. Or when I say social media, and you know, okay, you want no be your having ball. And then one with a great you know what a great doing your vebo. Yeah, ban way the time away, ban or Walimana. Yeah, my boy. Them on your gear one, who's smooth.
Gwalo mokia, when no saloba viehana, ufilia kwa, o maya de swe, uji munya ya avembo, mutu wagbo. Yama wawe, yam get with social media, yama get way, wa have bo you way avon. Why mu well do way avon, and no really me one when because one get the one, yama wawo. The monuma ni ya ria na e de agbe, ma dia kwe pa kon dia kwe, dia ja wu no mo se. Uju munya ya, e we gbe dan we. No ge no fie no no mwe ho no je egbe we ya kon no ge degbo ohun. Odo na no mama yi. Le money mo se ni ya ge wo hun. Ugba mu izu on social media ya pe we jo ade na no ya wetin ya happy we ya pe we jo wa zo yo zo re ba ni ibi ya gu ya. O fi lo we kwa. U de ye ke bu bi wa we wa gogojo. Mo se ti agba o egbe we. Ami e doctor ore Australian gwali ya ni agba o we. Ona ye no matin. Ando ivie de minuata e mo pe ano. U tota no e negbu e wa won we ugbeda 14 o me se 20 something years on uje. U fi aye eji we. Because on ugbeda 14 e zu o be nu gbezu ona. O no ugbeda 14 e zu o be nu zu ona. Leti ya mwe bogbo ya gwa na mwe bogbo nu yimie. Emi o pe de ro na me ta na me we na yi ivie o we ne ni wa ma. O do agbo me kita. O do agbo do na we do am ma no we invest in the social media. Huh? I will gbe ju mwe money ya ve bo o me ni ya rie de he. No egu mu ya to gbo we. O me hu wo mo no ma bia le to gbo ma. Ya ge wo hu. O fi liyan kwa ba social media. Aga no we gbe social media ni wa buyan na ya ye gbe arorin yan ti e bo nu e. Why zuo yo zuo re ka ha ma we na we ikbi e mo nu bia emi kpe anya fu. I understand. Wa zuo be ba ni. Yan ni pa yan pe we jo. If you right done, if you are doing it better, if you are doing it well, and not mind them. Mami mana no gbo e na. Mana weta we on adam ma he. I know what here they talk. Gyo pa wo we na get say 18 years in ne. Ege na we ya enjoy. I enjoy. Ege no ya gwa ni nya kama we nya ma we. Because again ya na one de waga je no are social media. So we believe social media ni ya we, no jin ya we. Ujin ya we mo. What's what re? Ya pe we jo. Huh? Wo pa social media. Wo to ta nu we ne gbe we ya. Edian ivie. Vohin awo e mo piano. Obo no pa. Vohin awo e mo piano. Ehwe mu we. Wo to ta nu we. E ba bia ye wi han gbo we. Hell, God that beg. Hey. E ba bia ha we han gbo we. O bia nu we bia na ma yo boka we. Wo beju nu we ata to mo we na ge e he gi ne harakwa. E ba we han ya le ju we toileti. We a baby mama de. What a shame. Ehwe momo ege ki. Ehwe moji we no moti on. Ade no ye we ya fete ehwe gi mu yan. O we le o we Monica le ehwe mo. We o le ehwe mo. We wo mo Monica yan. Monica ma mu we yan. We ye gwale no ya mo we fu ani gba ma mi mo ya mo fu a. O le Monica no ro we I da me mi here no tai. We a tradition Monica my sister. Yeah, I believe me I don't ni what I believe say wetin make Monica talk say baby mama so Ivie is free to do no Monica Ivie is not free to do nene emi why ga wo ma ve because engenu we na le on da fun we o ma wa he we that moment na amu go yo wo hu we bie no ke ya mu go yo wo hu why ha kpo ma ye wo wo o we no ru we ma mo boka bongu we why because Ivie o ma no dogu we agbe lolo so we na won ere na nia o heke no we defend so o we no ro ma mo boka ejo because egbe we na o ri nyu wo bo ma me no ya o ze we gi zo e no pa ma pa na do kin lo ro pu yo we o so o we ni I just understand because o ma no we jo bonoma mo mama re ba ni eni adelele gbe you want to stand by that person good or bad on your working because I believe you were go everyone tell you because when we gene if you were hanya go we o wi yen egbe wa lata me if ye ya gba o ri we if ye ya mu we ezeyo so go we ni me mande den ikaje o ma no je na me we
okari jobo me na very ne or when him because why when na jani no ga atani you understand because of our no our value so we be na jani value na so it be you understand because what it me ove job no we asset it na we tie because o no gbe na no ma u pa igba ha emi o ga bere abe mudi ane we iga are ba ni no o we wu ni onyo wu we me ba ni Mamie, emeso. Hi. Oh, wow. First of all, nika wa tono na. Ye boy, meso ni we de. Meso ni we de. Omani one like uhim. Ye boy. Per favore, ni di talo ya tona. Per favore, sono in ginocchio. La sono in ginocchio. Stai molto lontano da alcune persone. Per favore, e poi per favore, la stai molto lontano. Alcune persone stai molto lontano. Because evita loia è quitta. Uomo visato, mezzo salvato. Come mi dica Uomo visato, mezzo salvato. Come mi dica Ugbena deghe godi. Irokbaru uomo oni mo ye boy. Just no si enata eni webungwe. Iye boy gareba. Iye boy ihe ya. Iye boy la wo iwa like iwe asoviedo. Iwa like iwe asoviedo. La wo ọ̀pọ̀lọgbè nára táwọn ẹni náà wé ní ní ilé bọ̀ ìgbà rẹ̀ wá àní ní ẹ̀rẹ́ ní agbọ̀n èmi náà gbígbón èmi náà wíyà ẹ̀bọ̀ ẹ̀ stay ní ìwẹ́ ìmáwó ní ẹgbọ̀n wọn lọ pàkó ní social media ìmáwó ní ẹgbọ̀n wọn lọ pàkó bet understand wọn mú mú nìyà ilé bọ̀ ìgbà rẹ̀ wá ilé bọ̀ ìyẹn ní ìyà èmi náà wíyà ní ẹgbẹ́ àìké ní wẹ́jọ God forbid bad thing èmi náà ma ara káwẹ̀jì ẹ̀mí náà ma usabo agwanida oni oge bani so ivie inu era we wo mi wai adame o kere ni wa adame o ya pike wa fine yaju uwo pe ani na toast we obi ani we ma toast we usabo ayen no ja kon ga mi owo wa eva ona ngu we gwan ona le kama wewe gogo hiye una le wei okawe wa mose o okawe na mose kakabo o biya na hamu wewe gogo hiye we na je areva waga uba hey no money san gwa ya tota no money san egwa ya tota nene lovo ga gbo we be ni gbo we no wa ya di me we my brother keke gwigi sweni ega no keke no wa mere eri wa bezuwa de gbe ya una wa bezuwa ere we na le turn upside down wo pa jare ya bolo me o bo wa no bolo me o nene mi o me o ari yen du wo ri lu emi na mi we wu ne o ri turn bi we osunu me no pe alo ebo ko eri o ko lo ebo no pe ya and I may not believe because it's sort of why we go so ya we boji it's sort of wa ni wa bi to mi gwe wa mi so no eni ye wa mi o ma na ye wa we mo when we ya we boni e de no wa dele we ni gbe me ha gbe ma gba ku ya o si eni me so no wa we mi bi se le gbe kwa ye we nfu wa se because de na bi we de na bi onwani ni na tu we ati onwani me no we ya yire ni no pa ya yire bo wa lo ni o ona le nyo o kele do fo ona wa le ni o ma gbi yen de o emi wa le lo ni ije ne no ko ije no ro wa o me no wa le lo nu no we awa lo ne ni na ai bi no we lo ya wa lo ne ni nu we gba ni we u ba ni odo tun ni bi we uwe tota no ele gbo tagbon mi mejena ade mi on nene o yin wa gbon a me na doro o omo ne o yin o mo
Ọmọ ne oyo neze dia oyo. Ama bio ano wa gbi o ti we mi. Ọmọ ne oyo ọmọ ano ama bio ye. Neze dia oyo we abi na ho mi na e wo sunu. Bia na offend ma. Abi mi ni kini na offend ma emi ya ke ladrina because unu we no egwu anya wa no ma egwu ti ebo na ke no wu ne o ke no ragbon umo ya ro bi ene. No ma ro bi e kokpa. Okokpa begi mele deri one ma gwo egwu. Isa no ladi anu we a enu wa wo na ema. Oma no we ni very help wa ne wa no we e dramedo wa ya we ya we na ai wo mai wa gi mi no kan we no wa ni a na la jona ati ebo no we wa ni na do aro bi mu we ka ke no pa no we o wa no ru we no wa ezu wa va ga no wa ri awo wa jo because no wa ga wo wa ga wo yo ma we only na bono fu ama e ru do ni e o ja me ya we ni do we mi ati e na bet emi e bun gbe ri ma ai mi opa na me tell we ji na me we o agwa be gi ejo no mama wona je be ri o e utota ya pe we jo we baby mama no baby mama no va go ju ohun o si e mami wa no mama no pe ma je ni dana wa po ma jo why we vie le problem yes o me big one wa pe jo if you is free if you can do anything if you ti le no ma no hon wa pe jo ai wo wa e o o ga you wa no o tu wa ne fere wa ta ma be ri one when I let look be self usually na e work be ani go o ka biene when I have me je go be ani lele o ka biene o we gume nene mi no na ka biene okpa e mo tama we ni wa ha pe ejo wa ha ru ejo if your baby mama no you can follow nene follow nene bo o bi ani na le tama we wo ku o wo hinye na ho o mo go jo won me go jo won biene ne why so one wa pe ejo no wa ta me we me baby mama no iju wa baby mama ka no ru wa ke ya mu go jiyan o e so ro de na ha we beri ageri yan o jiyan e de ya mu go jiyan o why ga deceive gbo wa betinya yan bo ko ni obiene ko ni ore ba ni no wa ya ri ma wa ivye ma mi e single boy no lele yan de ni yan pose wa di ya ma wa ga pe ejo yen no ni azuwa omu gbe omere de gboto ogwenu watani o na tagwa gile no o wa le di o social media o ma ri mi boy no free no ma ka bie na mo ko wa no ko ma bie na o ma mi ona we o na wa introduce me yen ni we o bia na beta ma we this is my wife iyo ha we na wa mo si una di azun je ba una de paneko mami wa e no bia e ta be ma wo bo nika guvie kwa neta be ma wo bo wani pe ejo na aga wu wa e du wa like e ho na ma no wa o wa like no ha so wa gbe oye gede gbe because wa ri avie na wa ri ewa yen wi yen ma because im no jo boy ya se obun gbe o ma jo boy ya se le emi no bun eri mi dan do ara e ke no total Porque we do atota bia una because u kajo boy ya si de mi no bune. We do awo e mind de we mi rokpa. Ike wa wono na be no na la e gogo o ihe be temi okpa. O we gbo o what e gbo odo no ruweze no we me bo. Mufua we mi anya ni ma mi wota. We mi. Emi no no logo we no ebo e de logo we. Oh, was someone my way wa no na the first person no amani na here emi nu gwa wa yo bo ya si o no bo won tun ka ta aso pa owo ma si gbese be no ya re ni ya gwa lo ma ne o ma no ha si gbese na we na very high we na very high ya gwa lo ko se na mo we ya me we na ga ha sa be ni oh, we no ya pay o yin vege ni. No my people. Omo awe mi dan, gbe yo le. Mami ije mo, no we awe mi dan. Gbe da moment o ya gbe be koko. Omo ni o wa ri ya jo. Oye na mi ne ma ka ma wewe, o po pe wa do ta ma wewe. O we na wa ro bi emesi. Ano bi we gun we mu dia ba o.
Ugwo wegwi sirahoni. Ugwo egwi sirahoni. Why the eswo wo ya agwo egwi. Uka sirahoni uka go wegwi kakabo. Mwekweni joao. So therefore, next time, ora miema, ora amwe, ije mi ame do disgrace me mu webu. Ije mi ame do disgrace me mu webu. Wadi ari o wo ya hame. I will be only you wear. I don't really wear. I wish you ame wo be ya hame e wo wa. Because most people, a disgrace in where they never signed. Even ani, or shocking you wear. Ya me do we banje ne wa me do disgrace ne na ya fefe fe wa me do ahun iriwo ogu wa we baby oni wa ya apete wa apete ba say e me eze nya baby mama no baby mama so no gele ho nje ne o I design we o kama we no bie no bia ni wa me ba ma mi go jo o ma ri ne baby mama no beto kama we wo owo kin no o bia ne na le junu tam we wo owo kin no Mahama wewe a girlfriend ma hin wa bia make kan. O wa bia make kan. Girlfriend ma wa hin. Ya ni le ne ga ni hele ya I marry e mata mo we ri oni. Wo ju nu we ya ta. We ya ju nu wa ga pe. Inyo bia ge no ga la dia mo no we. Nyo bia ge. Nyo bia ge. Ami ni no keke no wia. Omo no re 20 years o en ge eni nya gbe ni eni. Ni no ja we ya gbo keke. Yana jawe ya akuyokure live video yanti e video no audio no waga enu we izuwa se onye no dojo we dojo ma nge to dojo u dojo wa dojo wa do atagbe e vie no me swagu kin we me swagu no we je no makwe na ti swagu si e wazo mana kwe no na we Jesus no bua why be like that wazo no mana wa mu no na we awa weri oni eto awa mu no okeme ja lele no pa ne ona bi atare ne mi pe pakara oga pensa no buwa we ri yo bi ege no ga la die na ja we ya we na wa o e ba so ohu agbe omo gi yen ko o wa ohu a o me go ko o de yi ekebe we bi wai o go gojo o we tin yen ko wo gi o we tin yen ko wo gi yen pe wejo yen we o yen we yen ga pe wejo if you is single if you even in solo boyfriend and girlfriend ke kan yan wa kin o ma e bi ene o ga mi we mi ene boy ugbere no ami e ba gbon because o be ni ka ha ma we wo be jo no we ya ta o ka ma we o wo kin yen no me tin ye me mu gojo unu ni e we ya ta ni wo kin yen no me ri ye tan una zuwa to ta ye ba uzuwa to ta ye ba because o ma mi banana de o ya bi o me ha una ye to ta ma gba ga to wa ha gba ga o ma mi na ga he wo si e o ko ni ke ho no wefu ni ka za ya le gwa ta wo ho na o no nye o bia ne kita no last side because e kita mi ati o bia ni o ma no mo hu etu me you are tradition wa we ne ni ka za get on na wa te ne tradition e me wa hu we tu wa nwo ire abi be we bo na we tradition wa avio kwe ha be we bo wa na me no avio kwe ha no ro wa mo tradition wa mo ade me o we je sa me traditional man o wo kwe va o gun yen ro wa le we bo mo je ne no bo we no ya kokia iya ni re Nigeria no we tradition eni o ma gin ya ta yan ri o kwe va iya hirie because wa maro kwe va wa me two problem wa mare ha three problem no o biya no ma o no to o do avio kwe va ovio kwe ha e gare ne de abi jiji mo ne de ye give a problem no da finya o da finya na avi ko no bu ma mi avi ko na ije na who said that that's our tradition who said that who that said that we because wa tinya atene ne so I'm a traditional man I can marry 3 wives I can marry 2 wives ya we in Nigeria e do awe ma Niya ni bere Nigeria ni yan fi o ne.
de que no na maro weva u vinha yo wo disen has no weje me na emi e we bodu wa mi ne watamame me na emi unu wa ya je wa we tradition a te mi o tradition ga ho e o ga no bi ado vi o weva na we bo eke I never see that one do wa mi ne o watamame o me na emi because yeah, I went in tradition ya ha o working ya ngare ne Jerusalem. Yeah, ga no bonokpa gunya ruwa. E marriage ni here. We no we tradition. Ha? O wo kan were e mi ati e lapa wa. Nu ya mu gojo. The other one nu we cut oni guwe ruwa. Ai zuase wala no watamame. De no zuase. E na mu gojo na bi fie lapa wa o zuase. No one year, no one here, you only go no ya we court marriage. No ya we court marriage on your door. No ya we court marriage. Why sick we was any be money and we court marriage? Because here I mean on the left here. Yeah, why tradition yaw? Why they court to how we court you? Tradition by your wow, yeah, we tradition and ya call the law. How ya we tradition? No ya we tradition, no ya we court marriage. Door. Only tradition is okay. Me we cut because I know the lehin. Enya newu wa fien o wa wise. Wa wise. No we cut marriage on your nyan do. Your nyan to tanya o do because I know the lehin. Our tradition ba ninu bi yan si loko nya we ba. We tradition nya si loko nya we. Ikbi arima. We ba ha mo pa we I love you. Ne on igba ikbi arima mo we one love you we. Ya mu gojo wo we ka me we wa mu gojo me wu ne o ade ya we cut marriage yo wo we cut ni wa mia o we cut ni wa mia because so emi no le kian e wu wa we cut marriage what till you we va de ke ni abo wa we ji no na you we va but wa ya we tradition all si le nya we ba all si le nya we because a tradition give man you can marry two, you can marry three, marry as you like. Again, anything again, no marry as you like again. Well, one marry as you like. ABP one more gear. That's why I want tradition. Why we tradition? O mo pa here me for me set here mo pa here. What do you buy? Abi me wo ge e wa la yan fi. Ah? Why I love you ki jo sare me. E gba den we ha love you ki jo sare me nia. E dari yo ije me be wi ha o wo no do love you ki. O wa ma fi egbe we ye va. Ah? Ari jiji malegeni nyanga adwe nyamake no dafi nyanga go ega no egena na jena ikofi iya fi one 21 century na bajena 2021 ana yemi okwo no yetawe gumi afre doda for me oni owo ko ni no ruwe o adame oni me na go ko ni no ruwe amani agumi afre doda for me udegi ye pi oni okwo no kwodo okwo we wa no me dogu we afre doda for we o mi we do me okwo we nu weje we o ma gumi afre de ge magba ahian wo ye tuzua obia no we obia no we mo ko no ri ejowa e mo ko me be e mo ko me be odo bo agbe wo esefi o si o no wo han ni o wa awo kan ha me we iya do aka ma information o wa wo kan me ze dinya ile mi ni ja wo ye to we wo kan no ro wa o ri egele gbe wo ibete mo esu a o ha mo ele mo eta me wo kan ni ko eta me mi we mi ko o we o CNN mi no bene wo bia ni o we mo ko no ro wa ma mi o bia no wa mo esu a we he iye friend e wa o ko ni no ro wa to we fo wa ye to we fo akadu akpa mu pa enye ita mu we ni du we mic ni e kwa kini du we awa akpa no ahia ye na ni eja we yawo o bia respect o bia na respect o no ri ejo wa o bia wa ka me we ni ku ofo ne no gele no ko e kino ha ahia ri no be no ya wo he anda wo ko ni no pa ni le dan me yo no ga ata o wi yen ka kun mi o mi ere e problem na on do se we yen do ave problem yen do ave e problem madam ugbe na deli rode eru o ma o iga omega wa we e marriage ni I we God for be bad thing e ke no mana gyo na pa gyo na wo e ke no mana gyo na pa o gyo na wo o mai de o mai gbe gojo wo nia e mi ane de convient we ne o iwa gbe gojo wo ne o gele 750 no
Who get 750 no? Sister, Oma na gie, oma se na vie. Sister, oh, ewe na mo go jomu o. Won ewe because my la one ya, ro be ni anane. Why la one wo. This o bia ni kama we tradition man yin. Yin ha si lebe na si lupon. We ko pavare. E so lo yin pa because even ni eze no bia ni obun gbe. Un no ra gbon ku igo. Un no ra gbon o ku igo. Ogbe wa na nuta ma wewe ye friend o ma be nyana eto we do agu no hu enye ta mo weni abi my people ogbe no wa na nu ha mo ko ye friend ona be mo ade party we hey if I get respect enough for sister ona no verse I dey do something e party nu we be wu ona be invite girlfriend o ya dey eri ona le kon wa gbon a eri ona le zuo iye waju we ya wa oma ge na tama we no pa eno we sister ero emedi egbo wo gwale yin fi an yan gwa lowe to ta no wo ni tama we na me awe party ni an da fi me wa don wo yan mo girlfriend o gere ene girlfriend ni vsf yin lock yin le o go ade we party ni ene kere o gele ade wo okbia no ene gbe no gele no respect no who try rubbish ni no okbia ni try ni why we my sister my brothers there okbia no wa wo who wa be temata jo agbo de ma ni no temata okbia no gele we mo who no biene mu go jo no ma mu go jo no obia no ene e pa gbava bi gba ha obia no ene umu girlfriend ya girlfriend we umu ade party ogo who ni no bia no we ni don no zo ase Toma no zua se. Okwoni no. Okwoni wa no. Sister, areva ni weta mu gojo won. Wa ize boliko jai wa gbon. Ye to gwa no mo gojo won. Wa ize boliko jai. O ma hata ma wewe egegere mi marriage ni. Ona ko marriage ba bo. Marriage na ma ede sun e. Ya zagane. Na yuwa. Geta gwa no mo gojo ma won. Ame na mamu gojo awon egbe ofiyan opia wa ka ma wewe okwoyan wa si lemi na sopon wo ko pa wo re do e wa se ti bi o oge nu we na do akon mi ni opa because yen da sun na o e da sun because o yen ka ta ma we ogun akwe e me nu wa ya ko eji ukwe no bia okwo be do ku we ahien wo ona bi agbe wo eni awu dege o bi azeye awon we wa dege ni partition ni kin ba gbon God forbid battle saba gun ero do bi ya gbegbe mu wa won isi egbo ni bia na bun wo ni bia na bun wo ya ru daru won pa ya mu partition wa ke ma ni pa ge o ipe wi de go dese do ame ha problem ru do bi apa God forbid o omo nu bia wa ya ko kiyan we he we ro le tu le mu e o bi agbon e o bi agbon mi awa abeli yan no wa temi tradition e we bu wa Nigeria wa je Nigeria wa je wa bi e bi se egbe yan na wa no kan e na ti e court marriage yan wu o wi yan jo e no le le yan obun gbe sister he we ro na ma mu gojo ohun o ma se lata meta amugojo won ne just we omugojo won do ahun ne mi oni we igwalo ori we ma so to ori we re dege ogaladian wo wa iyo o ka fe ni wo gbo wa and then ye he kwe bi ogwa han bun se then are you in the marriage no ma won do ma se ma no won do wangi jawo ba me lu da we ma won ni ma gie ka je the first one ma mi gojo mo ile do are second one ma mi gojo mo wo sun o wo we de wa ge nu ya ire no wa wo me mi o de iwe agbo ya na mi gojo won ogogo wo wa isoro mi gojo won anya nyo won wo we yo han gbe wa emi o do ya o atu gwa na ma no mi gojo won ge wa mu jo won ni o ku iwe ju wo wa mostly wani wa de ni yan ti e na
wa emendu wa okon no vi okugbe so fa mo go yo mo wa kiere wa agbo gi we va na jena dala ye mie ogbe ano ya se partition no ho wa be sia wa ni ko sie because em na set you tanata emi no set you tanawata because since open ma when we ogbe abere yan na yen kin okugbe yan ari e nta ma ewe uta ma ewe no fioge no gwa no wa no ko beri oni ami ya ni re Nigeria yen nonsense ni yen kwe okpa kan yan ye ko mari yen ko aso sebani yen ko to bi yan aso sebani yen do yan ma sister Jo Jo ameso wa ni uro neveri na wa la o wa ne iwo adan wa ge ude mo aru to rudo biya o salo bua first of all I'm not sorry then first of all sister the monu bia on ye jo in your life we we can go I don't know ya training monu bia egege ekwe no mo go yo ekwe abi hore marina marina na aso my husband do I mo go yo no na be ya mo jo be be careful be careful abi pe no wa do egbe kire ni ana e da gun wa oye chenkene obi ho oye twin when you wear tradition in Nigeria when you wear tradition in Nigeria this is where this will real webo ado agbokwe tradition ha yan ni re Nigeria we wa tell we na pe atele mo me so self we iwa we ye bia ba wo na o we ha na is okay yan gi be we na webo wa na we wa gbe ha ya we tradition wa ya wa re Nigeria wa ya wa te wa ye mi ami ko ne deni no ga toro lete nonsense mudia agi me no yi toro lete nonsense le na agi mi o ko no toro lete nonsense ya fi one then na be bobe jawe ni yan jawu na one wife one man wa ora wa ya mo ko tradition do wa mai kai we o ko problem ko ri obi wa mai we ko ri problem no when you marry two wife two problem of your wa marry three wife three problem three no si wo boss wo we no si wo hu si wo hu ya wa mai kai ayi mi ko ne de ami ko ne de oda fo eso akoko yo hu o ye digwe of your plan your of your ba yo hu tebu ro wa zo ba ro ayi mi no yi mare ere ri oni ave mane ave yan ni re Nigeria na be chief na eni o yi mare ko no bu ave ni ogi we to wa mare two wife three wife oni o said the no mo na gba orwe o said the no mo na gba orwe wa mata mu wa ihwele ne de yan iro awon da finye ino ko da fon we ri we my 6 ma fin 6 won we down we na do asede o said ye oni na de fo ani o ami ya ni we tradition we webo ri oge han ya afuwa wa kwa awe me na mi nu ko nu wa evi oyo wa eso awe we traditional man ye o mari ya si aye Nigeria ma be go we zanzan kwa wa that's why we tradition because o ma go mo ya dia webo do moju wa na do e so kon gbalegbe ma do aso bo we ku wa enia wa gi me ga to re eso no we webo eso no
in Nigeria ana we tradition abroad only now dey for aba so mommy wan tie here ni we that woman na baby mama we le jere we carry with baby mama we le jere we carry with baby mama because they don't have we there your mugo jo won isoro no bien isoro do me bien da for we ke ya mugo jo won uwa lock isoro da for we na ka bie sigba va na wa ya we email lima oro nya does that mean we ohwo we setting do so ba we hu okay hu ne wa temata owa ya ri aviewa ona do himi ya tie na ohimi ya tie ye social media me mami jo mo no go we wi ha ya lele obia no ka mo hu ne no biene o etinya wa ere my 5 o ta o ju no ya tene no bia we o hin no de no ri he wa ri gwa no hin because we handle o ko se mi ya tie wo ri ri ese de no ri gwa no hin o si ya a single girl who is a single man we no we je wa gba se gbobo hin aya ga ni wa aka emu gojo ko ni can you imagine owo pe ani wi ya mu gojo yun we ju abi July no bien o ma ejo ya mu ne ya mu jo o ya mu le ya mu jo we be manage ni ya de wa be atin ke ko no wa bien wo ma mu jo wa ya mu ji mo me manage ni me be manage no wa gi self ti be manage no wa gi o bi are London o bo kan ga re Italy o le go we anwe wo o we ne me understand why they so they were because of we ikwa gere ni agwa lo be e mo ni anje okay but now wow ivie gae me no ma mami ya ni pe we jo ni ya ma we na we ya ma we na we ya kwe no vi ya we ya kwe no tin ya we awi ya you wa ga wa ga ta mo no ma we because wa ha me we ya we ze ya ni wa gbo ni ya ma like we ma na like yen wa ni pope jo ni wa na hate because wa ga ha wa no wa ga wa to wa no do de ba wa do afie mo wa then me je ni we problem ni ro do ku me afie mo go me a ku me afie et wa ga kwen wa afie na afie mo we no ya afie wo ma be mo be ge o be ge ya o ya ma go ma me we do we ban ya we no we do ku we wo we problem ni ro single mother problem mi ro ho no me kwe mo go jo wo ne siso we da we no do agu we wo we why ga bo ma je ni dan why ga bo ma jo ivie ya gba re gbe we oni opa le ni han ta ma we ya gba re gbe wo pa jare o ki jane ya hate ni ite la ni ite ileke ni gbe je me like ni be no ja wu o ki jane do ya ta we i bo na me kun ni ori ani ni wa aji vie we mi oja o we na ke na ya we mi oja omo dan mi awa mi ma na ti e vie gele like ni wa gele like we like ni na gbe ngana na wa ta we aji vie we mi oja o gi yen na do ke na ya we mi oja ori ani ni wa ave ni ma no ru we oja ya mi yan ti e ai we won na me kun ni ave mi o pa na le ta le gbe we ave we na wa gbejo o wa juice e wo ave me no bia ya o na fi lo kwa no awe yi go na kiri ya ja we ni na describe you we no no ni cheap one hey we na ya bi o mo dan awa no we ni wa ri ehin no to wa ri efion ari efion ikpia yana ya we wa te mu ne jebi wa mu ne Samuel una ya mu ne no pa wa salo what can you imagine wala wo my brothers and sisters iwa me do je dire kon dire wa te mu ne no pa una ya ijeme cheap woman
we ya agbo kekere ri ona ja we ya agbe bolu tu e wa ga ehia he o no ma o na ya ga e mako o mo no ma o na ya ga e ma wetin ya ga iya oni ya test mu gelo na no get test wo o me test no we mu ne no pa no get test we ya agbe bolu ri oni ijo meha udegi yeke sha wa degi yeke e iguan e ma aguan iguan ye gbejo wa ya gba le doctor ya gba le doctor no gba o wa ha me doctor we o me problem ha me doctor o me problem ya ta na ni e say ata we any problem o me problem omo ne o ne no mo egwe u ha ta ma we no feel happy Ega gbe iri ta me we mommy good morning, how was your night? Error. Why one any problem? It's not easy to momo for 9 months who do be on mwene or do who do koke or money ade o hayo hare ya de o uru lelele u e no pa. U e problem iro. Wa take bebe ni oni un dan wa han. Mami wa na no view boy yeke. No pepe. If you head on, if you carry on, if you are doing it well. Osalo bo unweri no fi wai ode mami mana no ta mewe ya gba ogegbewe bo gba ogegbewe if you na afun you mana take care of egbewe or worst oye na go ma no afia nia uri hunjo unweri oye na omusa o wa musa before you know it who felt your talk because o marry you no ne afia ni no me ke na calm down wa we na wa te point even we wa ya de banya aka mi yan we yes a boyfriend we no ikwe mu wata a boyfriend we no omu ye ma to si we imebe no you to o wa eva du wo ya gwa le o talare nu ke ma wa be ya gbejo egbe ofeti ya ro video ni ikwe no o bi ata wu ye ma to so wo ikwe we ye gun ya gba o ge gbewe One doctor, social media catamone, social media help you way. Social media will never help you. Oh, what's the? But doctor agba ogbo. O ka ma we, me no worry we. Do ko run wa agari, who are you huni? Who are you hu? Egba dey feel your money or disturb you way. O my because it's no matter. No matter no because I mean no matter where we are just say ya we no ga me money e na anyo do all increase the brain we jo no matter where we are error no matter error so onyo no do affect we brain we avio wo mo awo no ga me ya any ya fe mo so affect we just also on doit misbehave with social media yo ve quelqu'un avait mis dans aussi le boeji avait mis dans que na manati we ya ukbe we mo so de kan que na nati we o ve ta wo se ba ni ukbe we mo so are ba no tie bon de o tie bon de dioma o tie bon no mo boe o mo bo o mo we o tie ni ya fe no me tie bon ero ni ya fe o mi no disturb we no wa take we take wa wo me take o gi menu we one time we me na ma we na wa vie side because ma go we gwa we ni na ya build the page here we me no je o ma do fio bo yo ri to ba no ma ina me ese wu no ma isa no fe no la dia wa no wa be wu ni ele ma wa be o si na wu me gba ne do o ma be help we na me gbe ba o ma gwa to ni when I get by now, when I tell where any me uge, you know him me uge, ma una te bonu we vale. Anyway, now only that one I get for you. Ya gba o gbe we. E ga emi we no mama. Obungbe social media. Nobody no take it serious. When I work behind you, the bomb work behind another than toast to yourself you wear. Who are getting one thing wa jaje o mo yo wo. Uzwa gbe sha. Hey. Anyway, because e brain we my gba. On see I'm not going to okay, why I'm going your own. You're not me, ya fefe no so on the social media. Be ya fefe. Went to where don't like the way to him, man. Why we are my we are going to go on. Why they went, where we were, why they win as over.
Azu obani. Wọ́n bẹ́ẹ̀ ni ọjọ́ wẹ̀ yà gbé bọ́ọ̀lù wẹ̀. Wọ́n ti mú ní nọ́pà. Wọ́n ti rí mú ní nọ́pà. Awa, my brothers and sisters. Edi wa ta sebe na o. U get iye me de iye. Edi o we la jon do agbo be kita. Me ze yu we. Because the no agbo ni wa ta na we. Ege ni me ya go we gbe ya pe toilet re. I shine wa. Because gbe ma no we je me reply gbe ma le de mo ta aha ni ma reply. Ema no gwa no benje no weje no we je so no wodo viere ma he o go we go we ti reply wa we feel like wa we feel woman no me reply we see ai no ebe no weje do a reply wa no we yeti wa gwa ne time ni wa wash it toilet ni pe wa mose ni ando ya go we go because ona gugu na e wo ave ni meta mo we na wa mi e ba ni ave mama ba lo ye we be rio. Oh, it don't tell me when you're away. Caking any more, only no hammer. If man gone, but still, he want me a post so in our help, Salo, me so. If man gone, or man, we go your own, or tea we no hoeing, where tea save any, where tea ya fiavo, our way as a star, brother, our way. Why the hell our view our woman what be whack way? Why we no say? Why we now woman be no someone ya pay wild day all day someone happy what double no ya view no what because I can friend the benake ya move John who want me that very do ya move John Ade ma no ka big bag na ya ke ya we marriage cause nya ni ya zuwa ya magwa ya ma planning na wa for na wa me sha o wala wo aretene ni ku wana mi obi ano winye biene o we ho ni ha ri na hin de no we igwa lo wa de no ri enu utulemu baby mama so ho gbe egbo no na no gwa mekemeke na o na gwa mekemeke ana ma so no gwa mekemeke ni no wi yezati gwa o ha we mi o we e ga o yeke eto adogbo yan o da de do ge na ga so e baby mama so to amere jo na gbe yen wa le yen mi ejuwa o eto adogbo no do ade e baby mama so cool. A baby mama so cool. A baby mama so yeah go waku because we wahe we na we de do we mama he ni o ya ze no we wahe ni o is gonna me he o me juwa o o he gwe do tele social media oni ma gbo we ni ya eto wa gbo bi juwa keka then of your go no wa be na be ni rita ni je if your go ya design your face o do amo e fian. Yes. Face when you mission your design. That's what I do ade. That's where baby mama if you want to go to. Although when your baby mama always your wow, I when you boo because you can't ma wo. Eto mai. Si so ni who we he. Ye ne we Jess. Oh mama no biene. Whatever. Oh na baby mama. If they not put money for your head, you are free to go there. Go there. We are going back away. You are free to go there. Why Joe? Why push on my way here when no money here? If you are Joe, you are going to here. You are free to go because when you are or get bogoji. Kabo Adam here. Are you advancing here? You know, Kabo have your year. Yeah, tiny. I will like you, Joe. We love you, Joe. Because who was one? One not more than a book of one and a banner. Oh, when you're maggie ba, and where I am a bro, where he ban, me a tear, who will forget yes. Ian Joe, or Tia Lafayette, or Tia when not Tia will be a Canadian ma. Since if you can't hear with you are here, you are right to go. Go there, not till they happen. Any happen, one happen, that any happen that. Well, where dogging a man way. What in your yeah, they work with Dory, no way, yeah, the time, you know, Gualom,
eto ya gwa no ma gwa no beti ya so da o we if yes yo ko ni e o bia ni we mo e bo wa zo mo na mo gojo e o bo kan beti we ya gbe me na ndari o ma je ni me no bia ni vio bon o we iya ya ma gbe o we ya vio bon enwa are ba no azuo because when ave ma no le we ni hia ni no kama we ni we if you no mad then that woman a useless woman he husband not love her like say he love her why he not sit down for where the man dey e do down we Italy wa sivani he make sure he give you a mark yes he make sure we are marking we everlasting mark any no when one are Germany was travel done here one we no uga down we no ana me wo ni Italy okiri o make sure you marking we everlasting one wa mi bia no ka biene no ta wo ko ni ya mu jo utule mu gbata to we ule exploit ma we na e ga da me ni ani ma me ne mo face we mo se ni e design e ni no e design e no bia le ga mi o e you love you we face we ni chess ya ta ma we no akin gi ya po bonu e if you are right if you are go if you go there wa dan mo ba bi ko ni nu ya sa no Italy ni uga ebuje uga je ke no dangere gijo wa uga ebuje uga jo ike no dangere gijo wa o to a de yo ni every time so if you not like una take if you not like make una no take e o wo pa nya message na ami ya ni ni ba hu jo o ma e mu gojo hun ya jo o ma e mu gojo hun wa mi enu mi e ture o omo be uga mi enu mi e ture o era ti ewe wo wa iru ti ewe wo wa uga mi enu mi e ture o ateta ma we bu an e no do agbe it's too late to cry when the head is off wa yin e wa ru lejo ogi yan ta mo wa ma e mu gojo ohun e wo kan baby mama no baby mama ga we mi no we gbeju wa o wa e we e only baby mama to mu dia we no da fi yen we hian no dia we marriage wa degi yeke wa te mi no ma gba wa ha mi yan because and then no da fun we wa mi we ni no wa tan we mu na mu gojo wo we ma ka bie no da fun we ya mu gojo wo wa gi je ni ro pare again when I am dia when other for when I go ahead now we marriage ama we o de tu we mi o no wa de we just o ma mi gojo wo we gbon ani wa the to you say gbon ma be ni o ma mare 5 hours ni o haje ye de bono pa o ma mare mo yata mo wa ma mi ave emi so na una ni awe o pe are dian o kan aro do ni emi so o sie me bo be ni ya vi bo yo to be ni agbe yo to o se ni dan do no pa na bo no pa na o ma mi we iyan o do ba me o ma mi we o hu yen gi mu gojo ohun ipe so yan wa ro o wo to man level se beti yan mu gojo ohun we wa re for no hu ye we no hian no do yan mu ju ohun because o wu we ori yen o mu oru we no bi ene ni o wa forget e wa wise if you so one no mo se ni an design e no wa wise anyo le gbo ma se ni oni o pe an we friend wa mo gbe wa re party o han ogo ati no e na ona Italy ogo ati no e na ogbalegbe kere o esa ge ga lokpo ozo wa le mu wa gbalegbe wa mo gbe wa ya de party o ni e ga so idin eri wa fu Australia Germany wa fu odo wa fu gbe enya na vio bobo we enya na vio yo wa won ni so ro no sun odo ni o ge es mo bi ta wa ma hu unless we left train station egbe don gas unless I me we the train station ire on Italy mosi ba Italy was zoa I mean rubbish no wa do we Germany was travel don go wa down in Italy ya brush wa wa mira wa ti eju ami ju ati era
ono wa biene o ma mo jo do ya ta ri ta ni wo ma mo jo wa gele no su no dawe benu we na wa we wa he ma we on you go sise do ma he ni o ya ze ye sister ma he o mata ma he dey different awa wa ta mo we na wa he una wa le junu we ya ta ije oriri eni wa go bi ake left re o ke right re o ke ye kire te tu we side of money a design e wa no e fe se we no mo se ni e do mo ma kijo e ma kini o ga e so do me o via leke ye ri e jo we face ameri oni jo we baby mama ori ma kina yo we face so do me o via leke ya gwa lo wo ye ri jo abeg me live now who like make it yeah who no like make it no yeah why ya gwa le odobuwa why gaza yin ni kamo wa we traditional man ya fun a tradition we na we bo we na we bo why give bi aju wa ya gba ki ya ye mo fo wa a tradition we ha we no wa in Nigeria agi me no iko de wo do ni ma wa e ya ni ro wa ya kwe fi o so wa ni re we bo na buzuwa wa buzuwa why no say na what wa buzuwa iya ni re Nigeria wa mi ya ni court marriage ya gi court marriage why we tradition of here on the court o ya gba lo we ye kon pa iya kwe ikpe ani re ya le kian iya we ye o ono na ni ano bia na ni ano wata we a traditional man ba me we no we court marriage o kama we ye na ni ye jawo o mi no si ono na ta because o no mu wo o na ta we ye na ni ye jawo God forbid bad thing oni we no bia e kwa we court marriage ohu ogbo ma ohu obe senior ma e twa we no we are traditional ha court marriage o bia ne no bia wa we ati e ma wo ye ma no we ati ne no bia sefe wa we tradition domo twa we tradition dege na jena wa we tradition umeyo wo hu osi oma umeyo bia no okay umeyo ohu osi oma ege na we tradition gbera ne bia na ari ko na ga mi ege ne de iya hire ege na no ko pa hiro no toro de no sense ya take wa we tradition we hele se de yiwe o se de because o bia no vi oku nu no fi mi awudu ogbe umae because o do ri no sabu hu o do ri no etoro late eto avio yowa tun we gbe we gbe ya vi onu vi yowa no ga he wa vi yowa no ga calculate 10 days usu abege okun ande le di wa ande wo bono eto ari okwo no bu ku we mu da eni ha enu wa ya he ma ai tradition ma hi ye ti ya we nene u betu fi yowa o je le we boy wa be no le we don satai o wo tu awa do ke no amare nya jire Nigeria le we boy e ma tata wana we nene tradition le we bo mana wa ya we Nigeria iya hiu iko ni rowa ya fi ogbe ya fi o se ni le we bo ma ni le we bo ya zuwa ya mu gboto ya o so wo ya wa ri ere gbe ere ya ri gboto wa wa mi otu e o cousin wo we ya we marriage o we tradition ya like court ta fo le fi an ya we court all you carry your bone yes you are not my full husband unu we ni won wa ya we tradition u me se ti mo pa kian o kan wa vie ha no bo we won ya mo kian no bo we won ya vie kian na pe na no na we tradition kan o ya we ni Nigeria ya gwa ni ko ari ko so no ye we ya gare ba ni e ari ko re na ro na ye because only afi o gwa lo da fo no ya hin gbe we no vi o eva oni e fi na ni fi no pa ni wa ya vi yan ke gbe no ge no ma ko wa be wa ya vi yan ke gbe o ka me no pa egui wa jo bo you po ya gwe gbe we ahwe o so we gbe ege no ya ni di we ni fi mari ne ege no ni di we o ga mo bo wo te ko ga mo gbo e we o wa na to na amata mu wa ke na ta mu wa o wa na to wa na mi pe ba mu na wa yi o me de ne to a go wo nu we hin we ne ga mo bo gbo e yes o hu nu we wa hin we alerun
Nenga mwe bote kwe bogbo yeke. Ege ni te wa ya ni de na hin. Owo wije filo yan ya viye. Mami vono wa ya taloni. Omwe bogbo ene. Omwe bogbo ene. Because ege no ya ni de o mari ene we no zi egbe. Ivije filo ya lo yeke na. Ahwe. Ahwe o me ni diwe ahwe. Omwe bogbo ene. Ohonu we yin we omwe bogbo ene Jess. Ma tena ta megbi ma etu wa vi okugbe wa we vi okugbe we lu we dai wa mi nu mi eture mo pa no lórí we aseti lórí we ya seto don we ko mu we o ma na ri dejo we da don le fi onge we free e ya mo we oni me dele mu we o e na si lo kugbe wa si lo kugbe wo pa kan wa mo kugbe we wa o we wa to e ne de e nya na to e ne de the name no eriohuo or yohuo inu no hi awe inu years of 60 years the gena e na mi o because e boni awa eni ya wari e bo kakabo e genu ho ya mi duo ka me go no zingbe eni na ni le wata le zingbe a wa me da yo o ye do me eni na ni o be ye da le zingbe e genu ya mi de ni wuri ene igu ka ya no ye kinye filo igi ye filo so egbe le na o me su we gbe we no zingbe akwe we me ya no yeke okay ya mwe bogbo ene o se wana ri ebo wana ta we traditional man okwine avio we aseti wa mu okwine ni we aseti wa lo yeke ya ne hu pa le de we wa aseti lo yeke ya hu pa le de ya my brothers and sisters itogo nene eriwa de tesele na no me ho Olivia you way ne wa we me ni tawo maleke una wa ti e bombe back to send that one no understand wa me like good if you way no we ya think wa ge gi mi obi ano bi amugo ju wa hu wa ge gi mi obi ano bi amugo ju wa hu wa ge gi mi obi a e tawe yi ba ni kan wa gaje iyo omo so mi go jo mo ehwe no ika jobo no pa mamu gojo mo iwa bejo no na mamu gojo ehwe no sister o ma na gie o ma se na vie o ma na gie o ma se na vie because ware ma ni bondage o weje u do aka e o de tinye ye ko no mu gojo mo ya wa ko hin o ne nia. It's too late to cry again. It's too late to cry again. Beno mana emujo wo na or misbehave pia avanti veni vita lo hai pia avanti bagare ego ni ode iwe o mu go yo won no iwe ru wa ya salo e kian le ya o gbe le ka gbe budo o nu we ku yo we ru wa e ma ta sister wa se ti bi o gbe le ni oni wa se ti bi o no areva e so lati wa gunu we etuka na mamugoju won amuju won ne so gunu enu mi e wo bi o e talent e social media ma gbo egbe awon mama gi o ere no ko wo dey wa e we weti o to anata ejo wa jo enu mi ne ya e di taise from Otoshebo mama. Remain blessed. Help me here to share this audio. Nemane ne yanwane gbe. Ivie. Yagba oregbo. Eze yiyan nipa Ivi yan goyan. Ereri yan gba e. Owo noro. O ma gba. Won no see e. Emi no pass through no. O see e. Ijo mo na vi omo. O me no je. O ma bego me no me ona bie o ye wa ha yo boka ama iwo ane ne de ka gba na nu we gaji ana vi o ye bo boy o tiri o ma ro so uni di nu gba o igbo we wostine emi no sunu da wo wostine worst Jagba oregbo ya imi ma mu efi gbegi ave dede edi oma ave ma no wune mu ti ebona ya imi ya kamia we we a condition or see
We are forgive you. Agbo ya fi le kan gbe. Agbo ya ti ebo na. Wow, we social media wa na we. Ah, social media no. Social media no. Eh, soro. Wa ti ebo ne. Oh we. Wari ya we. Wari ya we no tani. We mi rock ba. Kose mi no lele fian o ma ye. O si eme. Oloro, ike wa la den wa ti ebo no no. Agbo ya ti ebo na. Oya wo. No, eme soro wa ti ne. E reply we. Ese yo we. Oh we. Wari ya we ya mi hin ju awo. O gele mi hin ju awo. Eme mi no. Emi no lele fian ni. O ta me. Gie mi hin ju awo. Wa ke ti pa. O lati. O la obo no gba. O do ibo no gba. O wa na mi me so ni. Awa yi. O wo pa tere ne na gbo. Because ojo boy ya sile. Esi lo si lo gbe. O ma riyen keno. Emi no lo riyen keno ike de. O si lo be dia. O si lo wodo. O wi yo ene de ni. O we ti egbe no ri eko. Ye egbe no ko de. O na do de kun. Ne de kun. E we ina. Ritas. Ma ba ba wo. Ciao.